King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, ampon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko punge ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
Paraking kapasalamatan dari Manuel Epipanya Michael, Annalisa and Marvin Liangco, Michelle and Prince Tamondong, Juanito Jaime Jolie, John Javier David, Victor and Bensi David, Annie King, Melchor Clarita Ryan, Melay and Mau David, Melody Mendoza, Beth Santiago, Kenneth and Ann Tumbukon, Jonel and Cherry Dakutanan, Jimmy Dison, Felix and Ellie Dison, Feli Hiyamisu, Yoli Churokobo, Patricio Icoma, Joan Pusuko, Joyce Quezon, Judy Simeon, Emily Bitug, Raymundo David Jr., Domingo Gosum, Randy and Glenda Bitug, Rodolfo Quirino, Edward Culo, Noemi Hingpit, George and Pat Torres, Danilo Giao, Angelic Sahagon, Constancia Sikat, Manyo Family, Bobet Cruz, Robbie Joan and Hugo Gabriel, Joe and Agnes Mendoza, Antonio Garcia, Clarita and Jose Lapira, Beth and Romy David, Golden Pension Incorporated, Garcia Family, Dayrit Family, Pangilinan Family, Jun Carlo Joseco, Luis and Son Bisda, Leonor and Paul Ignacio, Angela Teopaco, Caterina Pineda, Cancio Family, Elena Castro, Irene Cruz, Chito Between and Family, Lilia Perez and Family, Vine and Oscar Zeta Sate, Linit Suka and Family, Natividad Alonso and Family, Ira Joan Between, Iris Jomay and Sosagmit, Dimalanta Family, Between Family, Santillana Family, Jojo and Yoli Susi, Kevin Maria Angela and Lord Candiala, Rosa Ginto, Ricky David and Family, Winnie and Hector Gamboa, Emily and Bong Sikat, Eddie and Wilma Castro, Amelia Castro, Fidel and Puring Mendoza, Gualberto and Rosario Gosum, Narong and Banji Torres, Maria Manaba Family, Carmelito Kayanan, Clarita Jose Lapira, Beth and Romy David, Midel and Wayley Mendoza, para po king birthday dari Corazon Vitug, Tess Dokot, Magdalena Pekson, James David, Gwen Isabella David, R.D. David, Yuan Francis Joseco, Jailin Ramos, Emily Santiago, Almarto David. Special intention, Conrado and Virginia Bisda, Resi and Christopher Lomanog, Rolando and Catherine Sebastian, Arthur and Rona Gosum, Epresito Inco, Rowena Caminan, Ana Marie Norma, Joshua San Parbo, Arcel Sangrila Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Francelin Gilas, Ariel and Lolet Malyari, Grace Mendoza, Iman and Jonisa Pineda, Estela Mario Campo, Rochelle Marie Chipe, Rolly and Daisy Cortez, Shane Torres, Eddie and Solyap, Sherwin and Donna David, Janus Richard Cancio, Ashley Sia, Marwin Sharon, Princess Serrano, Alona Parico, Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Leo Campo, AC Soriano, Trishaan David, Rico David, Christine Joy Carlos, Edgar Parbo, Al Bitug, Nelson and Titus Parbo,
Francer Layog, Regala Family, Jerome John Paul, Jopet Mendoza, Rudy and Sylvia David, Rosario Mendoza, Christine Santiago, Speedy Recovery dari Glenda David, Itang Gasa, Celerina De Leon, Noel Limin, Epipanya Liangco, John and Melchor David, Annie King, Francisco and Teresita Giao, Felix Dison, Gloria Dison, Ernesto Bitog, Mario Gatos. Paulino Torla, Susana Tolentino, Edward and Sharon Manlutak, Jose Guevara, Romeo Cancio, Eupracia Valencia, Maria Castro, Romer and Christine Domingo, Remio Candelaria Jr., Adelpa Serrano, Orlando Culala, Joseph Gosum, George Cinco, Teresa Arroyo, Francel Santiago, Noah Gabriel Morales, Ethan Mesa, Clarita Nuki, Bart Lim, Beata Canyonero, Benedita Mante, Kate Villa, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Ramon Soriano, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Marco Ezequiel, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Heidi Robinson, Joel Guanlao, Gloria Gosum, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Agripina Zuniga, Lito Pintor, Ethan Kobe Santillana, Lolita Tantenco, Roberto Alonso, Ronald Alonso, Leonolo Bencela, Orit Opstin, Mary Claire Mendoza, Dominador Lapira, Priscilla Aguilar, Edna Santiago, Maxima Bitug, Emilio Ochoa, Grace Manabat, Maricel Granda, Glenda David. Para po ka rin kaladwa dari Rovenato, Juana, Alberto, Saru, Kinik, Lydia, Catalino, Rick Dolor, Federico, Erling, Santiago, Nunelon, Arturo, Gaundencio, Flora Pasencia, Salvador Senior, Arsenia Magdalena, Angelina, Cesar, Rogelio, Gertrudes, Celedonio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Cecilia, Rodolfo, Alberto, Cristina, Angela, Isabel Rosario, Absalon, Trinidad, Ireneo, Felisa, Jose, Dominador, Cristina, Jesus Senior, Bonifacio, Nelly, Martin, Dominga, Emmanuel, Andari, Gloria, Maxima, Gregorio, Apolinaria, Kulasa, Manuel, Remedios, Henedina, Celi, Ludencio, Julieta, Miguel, Pasencia, Corazon, Jerry, Humbilina, Among Popong, Pido, John King, Jesse, Nuring, Ronnie, Cora, Marcial, Felisa, Cesar, Alvina, Camilla, Angel Aubrey, Romer, Daniel, Isaac, Paz, Reynaldo, Lexter, Aljon, Rita, Cases, Purita, Carlos, Camila, Romer, Jose, Engracia, Pablo, Agustin, Romana, Normita, Kerobina, Reina, Flora, Lolita,
Lynette, Carlo, Pabling, Teofila, Victoria, Jose, Christopher Dave, Monsignor Damaso Hinco, Juliana, Miguel, Maria, Roberto, Nemerato, Benito, Narciso, Iluminada, Policarpio, Maria, Niño, Carolina, Honopre, Justina, Medalya, Melanio, Felicidad, Florentino, Antonio, Corazon, Gloria, Mogens Rank, Rolando, Ligaya, Arsenia, Magdalena, Angelina, Cesar, Rogelio, Gertrudes, Celodoño, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Jerome, Maria, Julian, Modesta, Juan, Leonida, Among Jess, Felipe, Teopilo, Josdado, Marta, Ricardo, Greg, Pacencia, Faustino, Teodoro, Rafael, Jesus, Abel Sr. and Jr., Rosita, Francisco Sr., Gloria, Meliton, Herman, Marcela, Demetrio Sr. and Jr., Carlos, Esteban, Michael, Nicolas, Corazon, Kenneth, Tony, Filemon, Alejandro, Irene, Amalia, Leonora, Martin, Agustin, Bong, Noel, Alodia, Joel, Edith, Jesus Razon, Mario Mañalak, Josefina, Nicolay, Teresita, Herminia, Benito, Zenaides, Ricardo, Rolando, Carling, Resting, Lydia, Maria Biray. At ding sa Blancaladwag yung purgatorio, lalong-lalo na retang ng makaga nakakarela. Talakad tampo. King lagyo na ning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kaya kayungan. At kay kaantimorin. Kalaguran kong kapatad, pagmasosyan tayo pong ini, ing ka-fiesta na, ning katlong persona, ning banal at Trinidad, ing Espiritu Santo. O ing Domingo na ning Pentecostes. Itangaldo nung nukarin tinubod ning Ginong Jesus, ing kayang Espiritu karing kayang alagad. At kikilalanan tayo mo naman po itingaldo nga iti anting pamibait ning kakatamong Santa Iglesia. Birthday tayangan po. Birthday na ning kakatamong Santa Iglesia. Uling kingaldo nga iti may dinalang sikanan lub ampong tapang renggang apostoles na ipasyagde ing mayap a balita tungkol king Ginotang Jesu Kristo
king mabilog ayato. Nayang pegumpisa na po ning kakatamong Santa Iglesia. Anya kapamilatan niting banal na misa, anya duwan tamo, na sana di na nakatamo naman ng Ginong Diyos kaniting Espiritu Santo, ban pagkaluban tetagan, sikanan, at mabye pamilubluban, ipasyagya ing kakatamong kasalpantayanan, king Diyos agino tamo. Tahimik tapos saguling manalangin kaniting banal ay Espiritu. Umeka banal ay Espiritu at ibayume ing lupa na ning yatu Gino pakalolo. Gino pakalolo. Umeka banal ay Espiritu at katman mong lugod ding puso mi Kristo pakalolo. Kristo pakalolo. Umeka banal ay Espiritu at dinan mo keng matibe kasalpantayanan king Gino pakalolo. Gino pakalolo. Ing Diyos amayupayang tuto pakaluluwa na katamo at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo. Idala nakatasana king bie alanganga. Amen. Amen. Abe-abe tayo pong ining purian ing Ginong Diyos.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, bustan mong mangasdan kami, kingapina at sikanan ning Espiritu Santo, at ipaintulot mong gawa na keng bayong pasibayo, anti mo ing depatana, king mumuna ng komunidad ning talasalpantaya. Bustan mong ibayuno ring ugali mi ating biyemi, kapamilatan ng Heso Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibat, kilibro ring dapat daring apostol. Inyamira singaldo ng kapiestan ng Pentecoste, ding sablang talasalpantaya, makatipon la, king metong alugal. Kabudabud, mika alingongo, menibatan king banwa, abalamu, biyong ning masikanayangin. Kitmuaning bale, nung nula pa kaluklok. Kaybat, ding balamod na kaladilang api, ikit dong mikakalat. At imbalang katao, mika atin niya kareti, kintulid na. Mikatwan langan ding banala espiritu, migmula lang migsalita, karing miyayaliwang amano. Agpangking pagkalob na karela, ning espiritu. Ating Hudyo karing Jerusalem kanito. Debotos lang menibatan, karing miyayaliwang bansa ning yato. Inyang dimdamda iting alingongo, mitipon-tipon la ring dakalataw. Mengasdan langan uling dimdamdong migsalita ring apostol, kingamano ning siswan ning balang metong karela. King pangasdan dat pangamulala, ngarang sinabi, elangan wari tao Galilea, deting taong magsalitang makanyan. Makananong ini, itamongan, daramdaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Kaya katamo, ating menibatan Parsya, Media, at Elam. Atin mo namang menibatan Mesopotamia, Judea, at Cappadocia. Ating menibatan karing Ponto at Asya, Phrygia at Pamphylia, Egypto karing distrito ning Libya, malapit Cirene. Dingaliwa naman kay katamo, menibatan la Roma, Hudyo, ampon paganong mga kumberti king Judaismo. Dingaliwa po, menibatan la Creta at Arabia. Makanyan man itamongan, daramdaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Sa salitara, ing makapagmulalang bagi, de patana ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Itubod ngayong Espiritu mo at ibayo ngayong yato. Itubod ngayong Espiritu mo at ibayo ngayong yato. Purian me, ing Ginoo, o kaladwa ko. O Ginoo, ka akong Diyos, ing degulan mo, emunano. O Ginoo, din kaya kang lelangan, ela mabilang-bilang. Mitmuya ing yato, karing kaya kang lelangan. Itubod ngayong Espiritu mo at ibayo ngayong yato.
patluran mo ing karelang pangisnawa, mga matela. Magbalik la king alikabok ay ibatanda. Dapat kabod dinan mo lang pangisnawa. Kumabsila at ingyato pagkaluban meng bayong biye. Itubod ngayong Espiritu mo at ibayo ngayong yato. Ing ligaya ning Ginoo manatili sa kapilanman. Mipaligayan niya sa king sabla ng lelangan. Manano na sanang ing kanakong pamibule-bule, makaibiye tula keya, uling king Ginoo tutula ko. Itubod ngayong Espiritu mo at ibayo ngayong yato. Itubod ngayong Espiritu mo at ibayo ngayong yato. Pamamasang ibat, kay mumuna ng sulat San Pablo, kareng tao, Korinto. Alang makasabi, Jesus ginuyo, subali mo, nung patnubayan ning banal ay espiritu. Ating miyayaliwang uring kalam espiritual, dapat ibatlangan king metong mong espiritu. Ating miyayaliwang paralan ning pamanyulyo, dapat metong yamu ingginong susuiwan. Ating miyayaliwang kagiwan, dapat ting Diyos, yan naman ning babye kareti. Imbalang metong mirina niyang katunayan, king atsuyakeya, ing espiritu, para king ikakayap ding sabla. Huling Kristo, may ngari ang katawan, ay ating dakal na dake. Makanyan man, metong yamong katawan, bistaman, dakal lang miyayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamongan, Hudyo at Griego, alipan o timawa, may binyag tamo, king metong mong katawan, king kapamilataning metong mong espiritu, at itamongan, menom tamo, king metong mong espiritu. Ingamano ning Ginoo, salamat king Diyos. Mekakeni o banalay espiritu, katmon mo din puso ring matapat keka, at palablaban mula karela, ingapining kekang lugod. Ing Ginoo manatiliya kay kayungan. At kekaan temorin. Pamamasa king mayap abalita agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Kanitang bengi naningaldo muring ita, mitipunla ring alagad, pakakabatla ring pasbol, king lugal anong nula makatipon, uli ning takot da karing Hudyo. Dinatangya i Jesus at tinalakadya busalda, nga nakarela, ing kapayapan manatili kaya kayo.
Pangasabi na niti, pepakit na lakarela, ringgamat na, at ing katanindikingana. Mesayala ring alagad, panakid da king Ginoo. Pasibayo, sinabi ng Jesus, karela, ing kapayapan manatili kaya kayo. Nung makananuna kong tinubod ning ipa, makanyan da kayo naman tutubod. Pangasabi na niti, pengis nawana nala, at sinabi na, tanggapan niya ing Espiritu Santo. Nung patawaran niyo la, ring kasalanan ning ninuman, may patawaran la. Ing eyo patawaran, ela may patawaran. Kapatad, ing maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian ke kao Kristo. Maya pa abak po kaya kayongan. Kumusta ko po? At maya payabak mo naman po, karing eganaganang manalbe at tutuki king kakatamong live streaming nganing kawurasan kaya beda rin karelang familia king karelang pibale-bale. Sana tiyutangan po king mayap at masayang kabilyan. Pag masusyan tayo po ngeni, abanggit ko nandin, ing kafiestana ning Espiritu Santo. Medyo masakit ya pong ilarawan ang pong eksplika ing Espiritu Santo. Alatang imahen, etay balo nano yang itsura, metong yang pangisnawa na ning ginutang Hesu Kristo. Nung pisabyan tayo po ing Diyos iba, mayan mo, lawen mo ing santingan ning kalikasan, makapadurot kaya katamo, kay bat mayaneng samban, ing Diyos iba. Nung pisabyan tayo ing Diyos anak, ing ginutang Hesu Kristo, balikan tamo mo ing pangapako na king krus, ating masanting ng biyeng dinawon para kaya katamo, anyang mabiya kaya tisulip. Pero ing katlong persona ning Banal na Trinidad, masakit ya pong ilarawan. Masakit yang imagine, alatang imahen, keng Espiritu Santo. Metong yang pangisnawa, metong yang patipate, pero makanano meng samban ing pangisnawa, ampong patipati. So pasaw tamo po keng banal na kasulatan, batayang lalong akit, iting Espiritu Santo. Agpog po keng Ebanghelyo, sinabi na ning Ginoo karing kayang alagad, anyang itubod ne ing Espiritu Santo, tanggapan niya ing Espiritu Santo. Receive the Holy Spirit. At makanano deng tinggap ring alagad, balikan tayo po itang mumunang pamamasa, iba't karing dapat ding apostoles. Tinggap de, dintang ya ing Espiritu Santo karela, kapamilat ng daring adwang bage, anting tsup ning hangin amarimla, at may ngaring api king karelang kabuntukan. Hangin, ampon, api. Makanini deng tinggap ing Espiritu Santo. Lontala po retang adwang bage king konkretong pamibiyebe. Mumuna po anting hangin amarimla. Ngeni pong panahon ngeni, maliban king balangkay mumuran, balutangan po na malisangan, mapali, pelalong singit mo, pelalong kilikili, mipapawas, at nakapali. At kay bat, pepepe kang lumwal bale, kalwang mo bale, aranasan niyo po ine, bigla kang makaramdam
marimlang tiyup ning hangin. At mipasno ka hanggang ditak mo. Ing biyata mo po, ngening quarantine, ngening maka-lockdown, mapahaliya po. Alatang gagawan, makakulong ta ka ring pibale-baleta mo, yang nga kakita mo, alang obra, alang kapanintunan, lamagaral ding anak, mitipon-tipon kayo mo, kingapatas sulok ning balayo. Mapahali, makasawa, makapagal, etanabalo nanong gawan tamo. Kabira-bira, ating siping bale, ibahagi ni ing ayuda na kaya katamo. Di na nakatamong kapit na ning relief ating gap na. May lika kanita at bala mo mipasno ka. Ating biglang datang kakaluguran, bigla na kang kukumustan, bigla na kang pamatulan, or bigla na kang pagdalang pera. At nga mong sumabi, nanong mayap ahangin, amidala keka kanako. Ing mayap ahangin ita, wapin po ing Espiritu Santo. Itang mitulak keng kakaluguran mo, banbisitana ka. Itang taong babye inspirasyon keka. Itang taong babye sika ng lub keka. Dadalanin ng Espiritu, may ngariyang manyaman na hangin na chinyup king balemo. At tatandaan niya pa po itang metong kong kakaluguran na kinuwento ko minsan kaya kayo, may laharya kaya ni kabetikan. So may laharngan po ing gamit na alayang aligtas nunay ing malana mo. Keng gulot na. Ato kinalaring familya na, o neng enabalo, nono dala. Ang ganyang yandili, penilas no paring familya na, mipadpadya, king pisamban maragol, king Angeles. Kay ba't kalub na ka rin, linuklukya keng luklukan, at biglayang mighagulgol, kinyak ng kinyak, uling maluno siya, keng sarili na. Napun po ining kakaluguran ko ngay ni binisita na ako. May ngariyang tiyup, amarim lang hangin. Amo nga na, ako itang kukwento mo ketang humilya mo na yana. Ali nga ko, ali naman ikay itang ako makayan. Ayli ko. Kaya bata sabi na, balo mo po amo nga na, ating kulang ketang kwento mo. Nanita nga ako. So, kalukluk na po kanuking pisamban, mga gaya. Nabalo ng gawa na. Uling kewalan niya nga. Kabira-bira mo nga na, ating metong lalaking linapit ka na ako. Maka long sleeve siyang maputi, bala mo rin EMDC, peki sabihan ako, o ba't kikyak ka nga na? So sinabi na po ng kaluguran ko, o ba't kikyak ya? May laharya, may walang ega na gana. Aro nga na nining lalaki, mo gagaga ito. Ako mo, kay silaban kong aduang beses. May silab la ring tindahan ko. Kung naman balo ng gawan ko. Pero kay bat na nita, atalakad ko ang pasibayo. Ngeni, masalesen ako. Buklat may banal na Biblia. Magdalay pong Biblia. Buklat may nga na. Basan may ni. At dinina ng sika na lub at inspirasyon ining kakaluguran ko, ibat keng ebanghelyo. Kay bat na nita nga na, Kenny, tuki ka kanako. Ating misa, king palengki, ngeni. Tinukiya po yung kakaluguran ko. At hatanda na manibat kanita, mesi kanyalub, at mesi ralub pasibayo. Kukutang na kanako, amo nga na, ngayon pangutang kay ing lalaki nga ito. Pangutang kay kareng EMDC Angeles, at balu. Ala ka nung tao, makanyan itsura. Ita kaya ing anghel ko nga na. May liko, sabi ko kem pilubluban ko, may gitya pa king anghel ingikit mo. Siguring ikit mo, wapin ing Espiritu Santo.
Ing Espiritu Santo na babiyes si kananlub kaya katamo, na mitutulak kaya katamo para gawan itang balutamong eta agyong gawan. Ing Espiritu Santo na balamo babye, bayong biye kaya katamo. Nung makanano yan dinatang karing minunang apostoles at king si kanandang lub uli na ng Espiritu Santo, may gumpisadeng penaral ing mayap abalita karing aliwang tao. Ini po ing Espiritu Santo. E taya lalo nanong imahen na, nano kayang itsura na ng Espiritu Santo alipo. Ing lontamo, nanong dapat na, nanong gagawa na ng Espiritu Santo kaya katamo. Ini mo pong atsyuko ni Keti. Kay ba't na ning lockdown, masikan lub sisimba, uline ning Espiritu Santo. Amen? Amen. Kadua po, tinggap na yung Espiritu Santo, anting api, karing kabundukan da. Nung lang tayo po, ingapi, ali naman itang api mismo, nune nanong sisimbolo na niting api. Nung manalbe ko pong NBA, alangin ng NBA, akit ye Stephen Curry, karing Golden State Warriors. Potang mamyalong niya talagang parati mag-shoot. Ken 3 points, shoot niya, mi-shoot niya. Ken half court, itsyane, mi-shoot niya. Lampas kayong half court, ibuga na yung bola, mi-shoot niya. Kaya ba't nga na ng broadcaster kanita, he is on fire. Bala mo, milalablab ya Stephen Curry. Ay po aranasan nita. Itang ating kong akasalubong ataw. Ating kong akasabing tao. O may kadgeng sarili yo. Itang bala mo at nakakapali. Milalablab ka, kemburi mong gawan. May bug mo ng gawan, itang kayapan, aburi mong gawan. Mapali kang mapali, king amano na ning Ginoo. Keng dapat na ning Ginoo. Itang bala mo alang makagwanta ka. Ala kang pa magduda, ala kang alinlangan. Buri mong buring gawan ing pagawa na ning Diyos kaya kayo. You are on fire. Aliwa ka, ing Espiritu Santo, kanita yang mitutulak kaya ka. At tandaan niyo po anyang bayo yang datang iyamong raw kete, bala mo milalablabiyo. Mas kinang sabyan na tuto kita man gawin. Dapat na po ng Espiritu Santo ita. Aliway ako, liway kayo. Potang manakit tamong inspirasyon, potang ganado tamo, potang bala mo mapali tabuldit, bala mo sisilabanda ka tamo, para dapat mayap, para gawan ng dapat gawan. Tandaan niyo po, aliway kayo nung itamo mo may natalog. Ing Espiritu Santo yang kikimot kaya katamo kanita. Mali po niyang milabas sa Domingo. May kisabi ko kaya kayo. Sabi ko, nang pwede ko pong sopan, datang da niya kanya ning kaya katamong sound system, man kanita klaro na, malino na, ing balang amano tamo. Ban kanita maski atyo ko karing pibale-baleyo, masala yung daramdaman at aing tinjan. Pero may gaganak ako, makanano tayong bayaran, 200,000 a month. Bali po, kasabi ko mo kanita, kagad-agad, ating taong mig-text ka na ako, ating kakaluguran linapit ken ating pang kakaluguran na ning kabaryo tamo, ating pang kakaluguran King States. Mamabaglangan, mabilis, at nakabilis, pagtakaw po. Mong ganti taklamo, gang pang buena mano, gang pangkay. Maniwala ko po, ilaman mangailangan lo, ilaman kailangan doret ang pera nga reta, pero mit mong sikan ng loob, darawndo para king sound system tamo. Maniwala ko, uli na ning Espiritu Santo.
Napon po abe ko keti rin kaya katamong kayanakan. May pulong kami, may plano na kami, huling bakasyon, dakala oras. Anya po minuna, kadnala magguswelo, karing piyalong pinlano mi para karela, at no kasi ang mikikilala. Then mapilan mo pong penandit. Bala mo, minuhapigil, magsalita la, nanong abaluda, kiniting lockdown, nanong akilala da keng sarili dia, kaniting quarantine, ninong migagyag karela para makyabe king pasyamban, ninong mitulak karela, ban maging bahagi niting organisasyon, nanong pwede da panggawan para king parokyata mo, at para karing aliwadang kayabeng kayanakan. Milalablabla, simple. Bakit? Uli na ning Espiritu Santong mitulak karela at mi buklat karing matada. Nung pakiramdaman tala mo po siguro, nung paborentala mong magsalita, may kadamdaman tamo, makakapagmula lang plano da, balak da para kaya katamuan. Dahil kayo nakan din. Dahil kayo nakan. Neng kayo po makaranas tang makanyan kimbiyata mo, manakitang taong biglang babi inspirasyon kaya katamo, manakitang metong nga taong mitutulak kaya katamo, manakita mong metong nga taong alang takot, darapat king gawain ning Ginoo. Pota pong makanyan, buklat yo ring matayo, buklat yung puso yo, mekad, aliwa ing taong ito, ingakakit yun. Nuna ing Diyos, ing Espiritu Santo, yang kayabeyo, king oras ay ta. Tauli pong punto, eda mamarokan deng charismatic ini. Neng kayo po damdaman nyo rin charismatic, mag-gift of tongues la. Mag-gift of tongues lang at mo agad. Pero panupaya yu po. Po makanyan para kanako ing gift of tongues. Nung basa niya po ing dapat daring alagad. Nalakabod magsalitang po Espiritu Santo ita. Espiritu na ning alak, baka malasing la kanita. So, liwa yung espiritu itang. Yung espiritu, agpangpukeng bayong tipan, migsalita la ring alagad, keng sarili dang amano. Keng sarili dang amano. Tang amanong balo da. Tang, amanong siswan da. Kaya ba deng makirandam, hanggang miyaliwala lingwahi, ay intindihan dala, king sarili ng lingwahe. Halimbawa, magsalita kong kapampangan keni, kay batating Amerikano keni, daramdaman ako, king amanong kapampangan, uita po, in gift of tongues, nababyena ng Espiritu Santo. Pero pwede rin itang explanation da rin charismatic. Nung kitang daramdaman mong ita, damdaman may ing Ginong Diyos magsalita concretely, masala keka. Then again, ita ing Espiritu Santo. Amen. Ipasyag tayo po ing kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang may payan toto, linalang kimbanwat yato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upaya ng Banalay Espiritu, may bait kang Santa Maria Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kotkot. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebe, pepay ta siya banwa makaluklok, wananin Diyos, sigpang may payan tutu.
Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabi, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko kin banali Espiritu, kin Santa Iglesia Katolika, kin pamisamak din Santos, kin pangapatawa daring kasalanan, kin pangasubrirami ding mete, at kin biye alanganga. Amen. Malugod tala pong ganakan pasibayo. Reng sablang lagyong may banggit na din kaya katamong intention, den taong burita mong ipanalangin, den taong malapit kaya katamo. Pati na po ring intention, daring tutukiking kaya katamong live streaming, karing karelang pibale-bale. Ding dakalataong buritang ipanalangin. Lalo na po ring mag-wedding anniversary ngeni, i Gualberto Ampoy Rosario Gozon, ding kapatid tamong mag-birthday, i Corazon Vitug, Tess Ducot, Magdalena Pexon, James David, Gwen Isabella David, Ardy David, Yuan Francis Soseco, Jalin Ramos, Emily Santiago, and Boy Almario David. Kaya beda po ring familia tamo, ning sarili tamong intention, tahimik talangening idawon, king Dios iba. O Diyos, aginumi, itubod me kaya kami, ing kaya kang Espiritu Santo. Ban iyawa na kami, king kaya kang lugod. Pakapalya na kami, ban kanita daptan mi, ing mayap a dapat ming gawan. Yusto na ing dalan mi, at idayo na kami, king nanuman kapahamakan, ampon kasakitan. King lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Manalangin kay kapatid, maning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa aning Ginoo itindaon ka ring gamat mo. King ikapurit kaligay ning kayang lagyo. King kakatayam ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ibaming miglalang, tayrana kesana ning sablang katutuan, ning pengako mong Espiritu, ban ibulalag na kaya kami, ing kabilugan ng kabaldugan, niting sakripisyo. Ipagkalub mo iti, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka ang timuri. Isipan niya at luguran ng Diyos. Isipan niya at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matulit ing pasalamatan da kamparati o iba kapamilatan ng Kristong Ginumi. King Aldo iti tinupad ne ing banal na Espiritu
karing pinili ng maging kekang anak, kapamilatanan ng pamikarakera, kimbien ng bugtong mong anak. Inya delame king kayang kaganapan, ing misteryo ning kekaming kaligtasan. Uli nita, kambeda rin sa blangkoro ding angeles, daralit ming kekang ligaya, at ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kekaming kapasalamatan. Daraon mila keka deting tinapayang pong alak, at adon ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adawn mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na la rin kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinuwaning tinape. Pepasalamat ya kaya ka, pirasune, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat naning hapunan, kinuha ning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayot para ka ring sablang tao. Banketa, may patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginu, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan.
Iba uling kaluguran mo kami, agatan mo kayang lumapit king kang dulang. Katmon mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kang anak. Ginuala kang kakalinuan karing anak mo. Adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano no karin lapaman, at ding sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ding kaya kaming masakit at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapagmulalan, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ng Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, king alangang Ngani po anting metong familia, abe-abe tamong may papanalangin king Dios, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong paggalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaw paning kaya kang pakalolo. Parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kaying kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O Ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nung nailawan mo yung kasalpantayanan ing kaya ka iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayungan, At kay kaante mo rin. matula tayo pong ibiyangin ng kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you. Kapayapan po. Miserere
Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato. Manulo karing sablang kapanamdaman tamo. Mapalad tamo itamong mayayawos tanggap king Ginoo. Ginoo, ek matampang tanggap ka. Dapat yak kasmi nga mano mo, kumayap na ako. Panalangin po karing at karing pibale-baleda na bisang mag-communion. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king at ka, kabanal-banalan ng sakramento. Kaluguran da ka magit king sablang bagi, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat pauli ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umekamuman ni spiritual king puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sa paintulutan, ing kapilan man, mikawani ko keka. Amen. Para po king banal na communion, ako po kailangan mako karing lugaryo, dahil EMDC, ila pong lumapit kay kayo. Bata mo pong misusumpungan. Salamat po. Shalom, shalom, kapayapaan yang babiku. Shalom, 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 shalom. Ipakito ka elabakas ding sugat Etulalang alagad na anak kita kaya. Shalom, shalom, kapayapaan yang babiku. Shalom, 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 shalom.
patawaran niyo, ipatawaran lang. Di nga liyu o lila. Shalom, shalom, kapayapaan yang babiku. Shalom, 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 shalom. Mapilan mo pong importanteng kapabaluan. Pakitanda na niyo po rin at pakisabi ka rin katubali ang pong siping bali. Bukas po, mirastana keng General Community Quarantine. Medyo maluwag na po. Ala ng checkpoint, ala ng kay. Pero naburing sabyan nini na alane in coronavirus. General Community Quarantine, burin ang sabihan, mas mimingat tamo, uling pwede nong ngening lumakad ding aliwang tao, pwede tanang makikit karing aliwa, mas delikado po, may pasaya iting coronavirus. Po may wala, at tsuya pa rin. So, pati po ketipisamban, kailangan mimingat tamo. Then po reng tutuking schedule tamo, ngayon maka-general community quarantine tamo. Lunes po, ala pa rin misa at alang opisina. Martes, ampong Huwebes, alas 6 ning abak ing misa. Martes, ampong Huwebes, alas 6 ning abak. Miyerkules, alas 6 ning bengi. Miyerkules, alas 6 ning bengi. Kaibat po. Dagdagan tala po rin katamong anticipated Sunday Mass, ban kanita lupong-lupong neng Domingo no na misalbag tamo karing katamong anticipated Sunday Mass. So magumpisa pong Biyernes alas 6 ning bengi, misa neng pang Domingo ita. Ing Biyernes alas 6 ning bengi, anticipated Sunday Mass nepo. Sabadong alas 6 ning abak, anticipated Sunday Mass yaparum rin po. Saturday alas 5 ning gatpanapon, yapong original anticipated Mass tamo. So magila pong atlo ding misatang pang Domingong anticipated Mass. Biyernes alas 6 ning bengi, Sabado alas 6 ning abak, ampong Sabado alas 5 ning gatpanapon. Kaybat po deng misang Domingo tamo, magilang atlo namo. Alas 6 ning abak, kalupanan nini, alas 9 ning abak, ampaw pang alas 5 ning gatpanapon. Okay? Nasa mimo po, ingetami susumpungan at etaag na nagnan ng magsisimba tamong Domingo po. Anya makanyan mila pong linwalas din kaya katamong schedule. Okay? Kaybat, pansamantala pong ala pa rin misang baryo. Uling etamo po ag yung i-control makanini, kareng baryo. Awsan ko lamo po ring memaryo, ing mamili lang schedule dang anticipated Mass. Pwede la pong simba itang Biyernes gatpanapon or Sabadong abak or maski metong kareng misang Domingo tamo. Para kareng misang baryo
alapa mo po. Papayagan mi na po imbinyag, pero chatidwa mong anak ding mabinyagan, istong Sabadong alas 11 ning abak, ampong Domingong alas 11 ning abak. Adwa mo pong anak. At detang anak kareta, dapat abedala, ren mong pengarida, anpo pang aduang tegawan. Metong lalaki, metong babae. Ala na pong siping bale, ala nang makipangan, ala na kong tutuking aliwang tao. Nungali, eke binyagan ing anak yo. Okay po? Kay ba't keng kasal, makanyan mo rin po, tunggal mo ang kasal, tatanggapan mi ng Sabado, alas 10 ning abak, ampong alas 3 ning panapon, nen mong Sabado. At den mong lungog keng pisamban, den kakasal, den aduadang pengari, ampong tegawan, metong lalaki, ampon metong babae. Ala na pa mong damas, ala na pa mong wedding coordinator. Simple mo po. Okay? Makanyan po niyang minuna eh. Kaya kubalo, may artita na mong may arti, may dagdagan ng may dagdagan. Kanya pong minuna, niyang minuna ng Katoliko, siyati doa tamo mo tegawan, siyati doa mo. Anyway, babalik na katamo mo po ng ginukeng dati. Kay ba't ing pamamindisyon bale, ang po pong pamaglanya karing masakit, ausan niyo ko po, Webis abak mo. Nung bareng pabindisyon ng bale, noting kong pala niyang makatuwa yung masakit, ausan niyo ko pong Webis abak mo, karin ko po available. So nung isipan yung mamamatay na kayong Biyernes, itapang Webis payawus yun ako. Ne po. Biro mo po. Kay ba't atinta mo pong Holy Hour, ang pong confession, bayo ing First Friday Mass, alas 5 ning gatpanapon. Alas 5 ning gatpanapon, Holy Hour, ang pong confession. Funeral Mass, makanyan mo rin po, misa karing miyang ubye, tatanggap na kayo po, oneng dapat, den mo kayabe, ren mong immediate family na ning mete. Deta mong talagang familyana. Ano po kaya bereng shipping bale, kamagana kalipo. Den mong familyana, ilang paluban may kimpisamban. Nung ing mete, adwaya asawa, problema yun na po ito. Kung nabalo ninong paluban ko kanita. Okay. Biro mo po. Siya ta seryoso. Okay. Miyaliwa pong paganaka, ing kampana po, matigtigya pa rin, balang alas 6 ni ngabak, ampong alas 6 nimbengi. Deta mo po. Tanda na para mag-orasyon tamo po. Para manalangin, orasyon, maski ka rin pibale-bale tamo. Matugtog niya mo pong bagya, bayo ring misa, kabang primero, pero potang luluat po, alas 6 ni ngabak, ampong alas 6 nimbengi niya mo matigtig. Kay ba't po, ing face mask, kailangan niya, andat sisimba kayo, or andat lulub ko ketipisamban. Face mask is a must. Emya po paluban ing alang face mask. Kay ba't nung pwede pong pakisabi, bayo ko lang pisamban, kalwali ko pisamban, mangaskas na kong alcohol or disinfectant. Panubayayo po, emine provide po ita. Atin kami, ditak kareng pupunta kayong opisina, pero nung pwede pong ikayo na mag-provide kayong alcohol para kayong sarili yo, bayo munta pisamban, ampong kalwal, kay batyuk keti pisamban. Makanyan mo rin po, galangan tayo po ing safe distancing. Deta mo pong ating markang dilo, kareng luklukan, ilamong pwede yung luklukan. Okay? Deta mo pong ating dilo, luklukan, ilamong pwede yung luklukan. Nung ngayon ako magkasya, kaya na kayo mo pong kilwal. Ako pumigaga na ka, potang may ayos siya ing sound system tamo, hanggang atsyuko king pibale-baleyo, damdaman niya po, masala ing kaya katamong sound system. O na yung next week pa mo po siguro ito. Pakisabi pong mayap din kaya katamong makatwa, ang poring kaya katamong anak, dispense na ko po. Ako kailangan mo taking pisamban, maski kayong live streaming mo, maski ka rin pibale-baleyo, karin kayo mo simba, para po kaya kayo at para kaya kamingan. Bata pong
mituturan kaniting coronavirus. Nung bisa ko pong makinabang, pakisabi po karing kya katamong EMDC. Deng EMDC, ilang manatad communion, karing pibale-baleda, ring makatwa, ampon ding anak. Okay? Kay batikit yun na po din yung pamag-communion tamo, yan ako kailangan pipilak yan ng harap. At po pong lumwal, makanyan mo naman. Ako po saglulo, ako misisiksikan. Deng banda keni nila pong arap lumwal. Deng banda keni, kening banda opisina, karing ko lumwal. Banayad po, liwas-liwas. Deng keni nila pong pasbol lumwal. Okay? Nasa mimo po, ing maging ligtas tamungan at maging mayap ta kapanamdaman laban kaniting coronavirus. Tandaan niyo po, yan yung maka-GCQ tana, yan ang buring sabihan, may wala ne yung coronavirus. At suya po, mas mimingat tana mo. Okay? So dakal pong salamat kay kayungan, salamat po king kay kong pamantabe, kay kong pamanalangin, at misad-sad tamo kaniting community quarantine. Kita mo po, dakal pong salamat. Talakad ta po. Atin na pong pulong deng konseho potang alas 5 ninggat panapon. Ingino manatiliya kaya kayungan. At kay kaante mo rin. Eta pa pala may nga di. So para po karing sabla tamong intention, mausta mo king malugod tamong indo, ring larawan at chulaketi, indo ning Pentecostes, at ing pag Flores de Mayo tamo, Birhening Flores de Mayo. Mausta karela, Bapong Maria, mit mo kaking grasya, inginong Diyos at yukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya panamanin buwaning at siyan mo'y Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalayan mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan ni Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. ating Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kay kaante mo rin. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at din kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ini po yung simple tamong assignment. Mamiyakong inspirasyon king metong ataw ngening parumingo. Ita mo po, mayari ne ing misa tamo, midawone, umya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Aleluya, aleluya. Salamat king Dios, aleluya, aleluya. Mayapayabak po, dakal po salamat king kaya kong pamanagon, mimingat ko po, potang muli kayo. Pakakalale po. Good morning po.
king lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal a Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po, king maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong ulaga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal a Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatol at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.